Staraš teraso. Greš teraso? Pojď teraso. Bla, bo, kaj je. O, krasno. Lepo. Super. Zelo lepo. Metka, Janko te kliče, prid ven. Opa, opa. Kaj imam tam? Šnopč komad. In ko to zgleda? Tle imaš šilce, Ja, tle daš kakšen solko, ne. daj pogrunte, no. A? Kako dela to? A, tako. Ja, kam pa zdaj dam sodk? Povleci, potisni, vzemi. Prispevek v blagajno na hladilniku. Kje je hladilnik? Zadaj. Pivo 2 evra, radler 2 evra, žganje 2 evra, brezalkoholna 1 evro. Vzpostavljen video nadzor. Če ukradeš, te pride iskat policija. Ma ne. Ne, se bova dala denar noter, no. Čakaj samo, da nekaj tle vidi, da je to, praviš. Smo željni. Danes pa hruške za rojstni dan, ne? No, ko imaš rojsten dan, pa kaj enega. Tam noter gre, ja, evrčki, tako, 2 euro. pridna, ja. Tako, zdaj pa na zdravje, čin čin. Kaj pa delaš? Slikco. Česa? Žafranov. A,